Ni iby'agaciro kuri mwe mwese muri mu bice bitandukanye by'isi muteze amatwi ndetse munareba ibiganiro byacu bitandukanye binyura kuri YouTube channel yitwa Munda y'Isi TV. Ni TV imaze ibyumweru bibiri itangiye ikorera kuri YouTube channel. Ni TV mwifuje muri benshi nk'abakunzi b'imikino. Nyuma yo gusezera ku bitangazamakuru nagiye nkoreraho bitandukanye, ariko kariyeri yanjye ijyanye no gukorera amaradiyo ndetse n'ama TV mbitereka akadomo, nateretse akadomo kuri Radio 10 hari tariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 nibwo nateretse akadomo, nubwo naje gusezera nyuma mbivuga official, ariko nari narasezeye imbere. Birumvikana naje kwicara ndatekereza ndavuga ntari ko buriya nubwo ngiye mu bintu bya scouting byo kugurisha abakinnyi, ntibyaba byiza mfunguye igitangazamakuru cyikorera kikazajya givuga amakuru atandukanye agamije kubaka siporo nyarwanda ndetse n'izindi siporo zose muri rusange. Hanyuma namwe munterenga mu bitugu muravuga ngo yego. Nyuma yo kubishyiraho umukono no kubiha umugisha, byabaye ngombwa ko mbaza Rurema mu burenganzira. Nyuma yo ko mu burenganzira narayitangiye dufatikanyije namwe, ngenda umukozi wanyu, nimwe ba boss. Niyo mpamvu nje kubaratira no kubashimira mabwira ibyiza mumaze gukora. Nyuma y'ibyumweru bibiri tumaze ku uploadinga video 16 zirimo nyamugigima, zirimo amatransferi, zirimo highlight ya matches zitandukanye n'ibindi biganiro bitandukanye tuzagenda duterekaho. Uyu munsi rero ndagira ngo mbashimire mbabwire ko tumaze kugera ku 32,000 by'abantu bamaze gukora subscribe, n'abandi 32,000 n'abantu 800. Niyo mpamvu mbabwiye ngo ndabashimiye byimazeyo, mbikuye ku mutima, ntacyo naha buri wese, ntacyo natanga, ariko ibyo mwakoze Imana Rurema izabibahera umugisha. Nanjye mbasezeranyije kutazabatererana no kutabaha amakuru adasanzwe. Nzahora nyabahiteka kuko ndi umukozi wanyu, ngomba gukora akazi kugira ngo ngire icyo ninjiza, ariko namwe mbahe ibishobora kunyura imitima yanyu bitewe n'ibyo buri wese yifuza. Niyo mpamvu amakipe yanyu biberamo ibivugwa byose nzagenda bigarukaho 5 kuri 5. Ndongera kubisaba abatarabikora, wowe ufunguye iki kiganiro bwa mbere, wowe wifuza kubana natwe umunsi ku wundi, kanda aho hantu handitse ngo subscribe, hakande gutya tu, uradomaho gutya tu, nta nubwo bigoranye, ni akantu koroshye uradomaho n'agatoki, ubundi uraba ubaye umunyamuryango wo Munda y'Isi TV. Birumvikana niba warabikoze, twongeye kugusaba kukomeza kudufasha gusharinga ibiganiro bitandukanye twakoze mu magroup atandukanye y'abasportifu, ku nshuti zawe, kubipostinga kuri social media zawe. Numusanzu ndagira ngo nguhamirize neza ko muririmbyi bita Gerardine niyo waririmbye neza, aravuga ngo umurimo wakoranye umwete wose uzawuhemberwa uri hano ku isi ndetse ugeze no mu ijuru. Ntabwo ari umurimo wakoreye mu rusengero, ya ni ikintu cyose ukorera mugenzi wawe cyiza gishobora gufasha umuntu runaka, gishobora gufasha societe y'abantu. Ikintu cyose uzakora gifasha societe y'abantu, ndagira ngo nguhamirize ko ari umurimo mwiza uzahemberwa. Niyo mpamvu uyu munsi, niba uyu munsi twaplodinze ibiganiro umuntu akabigusaba ukabisharinga ukagera n'andi hatandukanye, ushobora kudahita ubona umusaruro wabyo, ariko ejo n'ejo bundi hari indi serivisi uzajya kwa kantu nawe Imana ikavuga ngo kubera ko mwatanze serivisi mutafite ingingimira, imitima yanyu ibyakira ibiyemeye, reka nanjye ngira icyo nkora. Niyo mpamvu 2025 tugomba kwinjiramo dufite byibura abasubscribe 35,000 cyangwa se 38. Uyu munsi dufite 32 n'abantu 800. Ndabizi neza ko mu gihe gito turahita twuzana 33, ariko noneho mu mbabarira 35 na 6 na 7 tugere muri 2025 tubyujuje. Niyo mpamvu mbizi neza ko habura amasaha agera kuri 6 kugira ngo twinjire mu mwaka mushya wa 2025. Uyu mwaka tusezere n'ibibi byawo tubijugunye, tuvuge ngo tujye muri 2025 n'ingamba nshya n'ibintu bishya. Niyo mpamvu uyu munsi TV yanyu twabazaniye ibishya utasanga ahandi. Ayo makuru nayo Munda y'Isi, ntahandi wayakura ni kuri YouTube channel yitwa Munda y'Isi. Icyo usabwa no gukora iki? Gukanda subscribe. Niba utarabikora bikore, niba warabikoze bwira mugenzi wawe abigire gute abikore. Ndabakunda cyane. Tujye kuganira ibikurikira utasanga ahandi. Tugiye kwerekeza gato kuri ekipe y'u Rwanda Amavubi cyane, turayivuga iminota mike, twerekeze kuri Rwanda Premier League tuyiveho,
twerekeze kuri Mugunga Yves. Iyi ni indi nkuru tugiye gukonfirma, tuze kuvaho twerekeze kuri APR Football Club. Babakinnyi nababwiye APR itangiye kurambagiza, ugiye kubumva hano. Hanyuma turaza kuva twerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Mazembe yakinguye imiryango ari kwishyiraho condition. Ni kuri YouTube channel yanyu yitwa Munda y'Isi TV. Reka nihute cyane, ndahera kuri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Murabizi neza ko twari turimo duhatanira itike yo kwerekeza muri CHAN 2025. Ni CHAN nyirizina irimo guteza ibibazo kubera ko igihugu nka Kenya cyagiye giseta ibirenge ku bijyanye no gutunganya amastade. Niyo mpamvu bivugwa ko hagati ya Uganda, Tanzania n'u Rwanda, yewe u Rwanda rushobora kujya mu mwanya wa Kenya tugahostinga CHAN. Iyi CHAN rero ntabwo ibyacu bihagaze neza, ariko nanone ntabwo twahita dutakaza icyizere kubera ko biracyashoboka ko u Rwanda rwabona itike yo kwerekeza mu mikino ya CHAN ya 2025. Munyemerere mbabwire ibihugu byamaze kubona itike, hanyuma mbabwire kuri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Amavubi agifite amahirwe make ashoboka, cyangwa se Amavubi nayo cyatekereza ko bishoboka nubwo bikigoye, ariko birashoboka. Bihagaze gute rero? Munyemerere mbabwire ko ibihugu byamaze kubona itike ari ibi bikurikira. Mu karere ka Sekafa ibihugu bifite itike ni igihugu cya Kenya, igihugu cya Uganda na Tanzania. Ibyo bihugu byabonye itike ko ari bitatu kubera ko bizahostinga, nubwo Kenya igifite ibibazo byo gukora stade, ariko ni igihugu gifite cyabonye itike. Hiyongeraho Sudani isanzwe, ntabwo ari Sudani y'Amajyepfo, ni Sudani isanzwe kuko nta Sudani y'Amajyaruguru bibaho. Nababwiye ko haba Sudani hakaba na Sudani y'Amajyepfo. Ni Sudani ibona itike. Twebwe za Ethiopia n'ibindi bihugu za Somalia, South Sudan tubura itike, ariko ndaza kubigeraho. Ibyo ni ibihugu bine byabonye itike. Ibindi bihugu birimo Guinea Conakry, Senegal, Mauritania. Harimo Nigeria yabonye itike, Burkina Faso yabonye itike, Nigeria yabonye itike, Centrafrica yabonye itike, Congo Brazzaville yabonye itike, Congo Kinshasa yabonye itike, Angola yabonye itike, Zambia yabonye itike, Madagascar yabonye itike. Ibihugu bibiri bigomba kwiyongera kuri Maroc. Maroc nayo yabonye itike. Hari ibihugu bibiri CAF yavuze ko izakonfirma nyuma bigomba kuzahabwa itike. Mu yandi magambo ni nka best losers, cyangwa se ni ibihugu byagiye bitsindwa neza, reka mbyite gutyo, cyangwa se bitigeze bitsindwa cyane umubare w'ibitego byinshi. Muri ibyo bihugu harimo u Rwanda rufite amahirwe kubera ko Sudani y'Amajyepfo twayinjirije ibitego byinshi iwayo, ibitego bibiri, badutsinze bitatu ariko tuyinjizayo bibiri. Ibaje iwacu tubatsinda 2-1. Hari igihugu cya Cameroon, hakaba igihugu cya Cote d'Ivoire, hakaba n'igihugu cya South Sudan. CAF izatoranyamo ibihugu bibiri vuba, nibwo izatangaza ibyo bihugu nibi. Amahirwe menshi arahabwa igihugu cya Cote d'Ivoire cyakuwemo na Burkina Faso kuri penalty, hanyuma Cameroon yakuwemo na Centrafrica. Sinzi ko bafata Cameroon imbere yacu, ubwo turareba score, tureba ibitego twagiye twinjizanya. South Sudan yose nyiha amahirwe kuko iyo twinjije ibitego byinshi iwayo. Niyo mpamvu hagati y'u Rwanda, Cameroon na Ivory Coast hagomba gutaranwamo bibiri. Nk'abanyarwanda dusengera u Rwanda kugira ngo u Rwanda ruzabashe kubona iyo tike yo kwerekeza muri CHAN. Niyo update nabaha kubijyanye n'imikino ya CHAN izaba mu mwaka w'2025. U Rwanda nuko nguko bihagaze. Dutegereze, dusenge, twizeye birashoboka cyane ko u Rwanda rwabona itike. Munyemerere nerekeze muri Rwanda Premier League, shampiyona y'u Rwanda. Ku munsi w'ejo hari imikino yagiye ikinwa, ndetse yewe hari n'indi mikino itandukanye izagenda tugaruka 5 kuri 5. Munyemerere mbanze mbabwire kuri resultat. Mbabwire ko ikipe ya Polisi umunsi wayo wa 15 batsinze ikipe ya Gasogi United ibitego 2-0. Birumvikana n'umunsi wa 15 nubwo hari amakipe agifite ibirarane, ariko bakinaga journée ya 15 amakipe yose niyo yanditse deni ibirarane nyuma. Ikipe ya Polisi yanyagiye Gasogi ibitego 2-0. Ikipe ya Muhazi na Kiyovu Sport banganya 0-0. Prediction ya Polisi nayo nayitanze na Gasogi, nayo navuze ko Polisi nyiha double chance. Ni double chance harya muri betting niko babyitara, kuko navuga ko Polisi ifite amahirwe yo gutsinda cyangwa se kana drawing. Nabivuze Polisi ibigera iranatsinda rwose.
Muhazi na Kiyovu navuze ko badrawinga baranganyije. Gorira na Rutsiro nababwiye ko Rutsiro Gatera yakaniye ntacyo kubaza kuri Gorira bitewe nuko yari yaramwirukanye. Rutsiro itsinda Gorira 2-1. Ku munsi w'ejo hashize ikipe bita Vision yanyagiye Musanze ibitego 3-0 birimo Rugangazi Prosper ndetse n'umusore wavuye muri ekipe bita Bugesera bita Darius, musore wari Nyamirambo, atsindamo ibitego 2. Hanyuma Abdul Barushimana n'abahungu be baratumbagira. Undi mukino wabereye Rubavu wahuje ikipe ya Marine n'ikipe ya Bugesera. Bugesera yahakoreye amateka ibitego 4-1. Gakwaya Leonard gitego cya mbere. Ikindi cya Paul cya ekipe cya Marine cyari cyatsinzwe na Usabimana Olivier. Hanyuma Bugesera cya kabiri gitsindwa na Umara Aba, rutayizamu wa Anta, ninge wamuzanye muri Bugesera, aterekamo igitego cya kabiri. Umara Aba aterekamo igitego cya gatatu, rutayizamu wanjye. Icya kane yewe cyaje gutsindwa na Nyarugabo Moise. Hanyuma uyu rutayizamu wanjye Umara Aba ndaza kumugarukaho, yari yinjije igitego cya gatandatu mu mikino 10, ndaza kubigarukaho. Iyo niyo mikino abaye ku munsi w'ejo. Hanyuma uyu munsi Etincelle na AS Kigali barimo gukina, tuzabigaruka ibijyanye na resultat by'uyu mukino ku munsi w'ejo. Mu gihe Mukura kwa gatandatu izakira ikipe ya Rayon Sport, APR ku cyumweru ikazakirwa n'ikipe ya Amagaju. Ngibyo ibijyanye na shampiyona y'ikiciro cya mbere mu mupira w'amaguru hano iwacu ku butaka bw'u Rwanda. Munyemerere mbabwire uko bihagaze nubwo resultat zose zitaraza. Kugera ku munsi wayo wa 15 bahagaze gute? Kugera ku munsi wayo wa 15 ikipe ya mbere ni Rayon Sport ifite 3-3 n'imikino 13, isigaje imikino 2 birarane. APR Football Club ni ya kabiri n'amanota 25 ifite imikino 12, isigaje imikino 3. Polisi imaze gukina imikino 10 isigaje umukino umwe wa Rayon Sport, bafite amanota 23 n'aba gatatu. Ku mwanya wa kane ni Gorira ifite amanota 23, imikino yayo iruzuye. Ku mwanya wa gatanu ni AS Kigali ifite amanota 23 n'umukino y'imirakina, ubwo no wa 14 irabisigaje undi, ntabwo twayihita tuyiha amanota itarasoza uyu mukino. Rutsiro 21 ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa karindwi ni Gasogi 20. Ku mwanya wa 8 ni Mukura na 18. Ku mwanya wa 9 ni Amagaju afite 18. Ku mwanya wa 10 ni Musanze ifite 16. Iranganya na Bugesera 11 ifite 6, nayo ifite 16 baranganya. Bugesera na Musanze baranganya 16 kuri 16, umwe ari ku mwanya wa 10 undi ku wa 11. Hanyuma 12 ni Marine ifite 16, ikaba iri mu mwenda w'ibitego 5, mu gihe Bugesera na Musanze bari mu mwenda w'igitego kimwe. Mu gihe ku mwanya wa 13 Muhazi iri ifite 13, iri ku mwanya wa 13. 14 ni ikipe ya Vision ifite amanota 12. Hanyuma ku mwanya wa 15 ni Kiyovu ifite 12. Ku mwanya wa 13 ni Etincelle ifite 11. Ngibyo ibijyanye n'urutonde rwa shampiyona y'ikiciro cya mbere mu mupira wa maguru. Hanyuma ba rutayizamu bamaze gutsinda ibitego byinshi ni bande? Naba bakurikira. Uwa mbere yitwa Hussein Serafe, ni rutayizamu wa ekipe y'Amagaju, amaze gutsinda ibitego 8. Undi yitwa Fari Nganye Serafe n'umukongomani wa ekipe y'Amagaju, birumvikana. Fari Nganye n'umusenegali wa ekipe ya Rayon Sport afite ibitego 8, n'umusenegali. Rutayizamu wa gatatu ni umunya-Nigeria Umara Aba, rutayizamu wanjye nazanye mu Rwanda, wiyongera kuri Aziz Basane. Uyu rutayizamu amaze gutsinda ibitego 6 na assist 3. Ni rutayizamu waje kuri journée ya gatandatu nibwo yatangiye gukina, kuko yaje Bugesera imaze gukina match 5 itaratsindamo n'imwe. Araza afasha Bugesera, none mwumva aho Bugesera igeze. Abakinyi tuzabazana mw'abantu, ijisho turarigira rireba. Birashoboka ko ari ya nteruro ivuga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo, ariko igihe kizagera kandi ibikorwa bizavuga kurusha uko twivuga no kurusha uko twikina. Impamvu nta yindi nuko uyu ari umwe muri rutayizamu beza bari muri shampiyona y'u Rwanda. Bamwe baravuga ngo arakuze, abandi bakavuga ngo arashaje. Iyo ni imyumvire iri aho ngaho. Icyo umuntu areba ni resultat. Yaje ararusha ba rutayizamu, reka nkomeze murabyumva uburyo afite statistique zikomeye cyane.
afite ibitego 6 ari ku mwanya wa gatatu arangana na Habimana Yves w'umunyarwanda wa Rutsiro afite ibitego 6. hanyuma ku mwanya wa gatanu hari uwo bita Karenzo Alexis afite ibitego 5 n'uwa Gorira n'umurundi. ku mwanya wa gatandatu yitwa Ani Elija n'uwa Polisi afite ibitego 5. ku mwanya wa karindwi ni Boatenge Mensa wa Mukura n'umunyagana afite ibitego 5. ku mwanya wa 8 ni Bigirimana Abede afite 5 n'uwa Polisi. ku mwanya wa 9 yitwa Emmanuel Okwi umuganda afite ibitego 5 nawe. ngaba bafite ibitego byinshi kubijyanye na shampiyona y'iciciro cya mbere mu mupira wa maguru. ngibyo ibijyanye na shampiyona. munyemerere nihute cyane nerekeze aha hakurikira, nderekeza muri transfer zidasanzwe. nababwiye ngo aya makuru ntiwayumva ahandi usibye hano ku makuru yacu tubagezaho yo mu nda y'isi. yitwa Mugunga Yves Edison Cavani El Matador, mwamubonye kuri affiche cyangwa se kuri thumbnail. Mugunga Yves, iyi nkuru nayo tugiye kuyikonfirma. iyi ni inkuru nk'iya 8 niba nibutse neza tumaze gukonfirma. murabizi ko uyu muhungu yavuye muri equipe ya APR, ava muri APR ajya muri Kiyovu, ntibumvikana. cyokora bararangizanya. impamvu batandukanye na Kiyovu ni ikibazo cya mikoro, kubera ko Mugunga Yves impamvu nta yindi nuko batamuhembeye igihe, nuko batamuhere recruitment mahitamo gutandukana na Kiyovu. nyuma y'igihe APR ari yamutije, Mugunga yiterekeza muri equipe ya Gorira. ajyayo Gorira imusinyisha igihe gitoya atarasoza sezo. Gorira ihita imwemerera ko yajya gukina hanze muri Saudi Arabia mu ciciro cya gatatu. Mugunga yakinaga muri equipe bita ngo ni Ali Muzahimiyah Club, niyo muri Saudi Arabia. uyu musore amakuru nkesha ikipe nkesha na Mugunga Yves nuko uyu muhungu yari yasinye amezi 5 muri ikipe. Mugunga Yves yarangizanyije ni ikipe arimo kurangizanya nayo dokima, ategereje ko bamuha release letter. Mugunga Yves amakuru ahari nuko araza ahita yinjira ikipe ya Polisi kubera ko bagiranye ibiganiro by'ibanze. cyokora bishobora guhinduka ntanasinyeho, niko transfer zimeze. ariko Mugunga Yves indi nkuru tubakonfirmye yiyongereye kuri Lage n'abagitego n'abandi bakinnyi b'Abanyarwanda tuzajya tugarukaho bamaze gutandukana n'ikipe. kimwe mu byo namenye, iyi shampiyona ni amateri ku rwego rukomeye. umukinnyi uzakubwira ko akina mu cyiciro cya gatatu muri Saudi Arabia ni amateri, ntazakubeshye. impamvu nta yindi nuko ni imikino, ni shampiyona mujyamo mwabanje gukora indi mirimo. ibi ni inyongera, ni ukuvuga ngo umukinnyi wese uzukina mu cya gatatu muri Saudi Arabia ntazakubeshye, ni shampiyona y'amateri. niho umuhungu abakinnyi batandukanye tuzi, ndumva Olivier Kwizera ariho ari, ariko Rafael Saru ari mu cya kabiri na Mitima bo ngo ni shampiyona nziza. ni no makuru rwose nkura kuri ba Mugunga. ariko icya gatatu ntazamo abantu b'abasaza badafite objectif yo gukina, bashoje baje kugorora imitsi, nibo bakina mu cyiciro cya gatatu. Mugunga yarabirebye aravuga ati no, bibingibi nyenda cyafite kariyeri, ndacyashaka gukina, kuki ntakora move nkava. niyo mpamvu Mugunga afashe icyemezo cyo kuhava. iyo ni inkuru tubabwiye utasanga handi usibyana. Mugunga vuba cyane araba ari ku butaka bw'u Rwanda, niba n'uyu munsi ahubwo atahagurutse aterekeje mu gihugu cy'u Rwanda. munyemeremve kuri Mugunga na Polisi barimo kuganira, ibiganiro bitararangira. impamvu ashaka kujoininga Polisi nuko ari umwataka w'umunyarwanda. Polisi nta mwataka w'umunyarwanda yagiraga abawinga b'Abanyarwanda, ikagira n'abandi, ariko nta mwataka rifite w'umunyarwanda ushobora kuba yagira icyo afasha ikipe ya Polisi. nyuma ya Ani Elija na Peter Agbrevol bakinaga nk'abanyamahanga, undi yitwa Mugunga Edson Cavani El Matador ushobora kujoininga ikipe ya Polisi, ariko akaba arimo kuganira n'ama club atandukanye. munyemerere mvango nerekeze muri ikipe bita APR Football Club. iyi kipe bita APR nari nabibabwiye ko irimo kurambagiza abakinnyi ku rwego rukomeye. irimo irashaka abawinga, irimo irashaka umwataka. iyi kipe nababwiye ko bakoze inama, mu nama bakoze inama bemeza ko bagomba gushaka rutahizamu, ariko bidakuyeho ko baramutse babonye n'umuwinga mwiza bamuha ibyangombwa mu gihe, cyangwa se bamuha amafaranga, ariko
uwo muwinga akaba ari umuwinga udasanzwe, gusa amakuru ahari mvana muri APR nuko ikijyanye na bije y'abawinga ntiremerwa na Minisiteri y'Ingabo. Cyokora iyo umwatakayo yaremejwe, ariko ijyanye n'umuwinga ntibirakunda. Ariko APR yatangiye kurambagiza, iri ku isoko yakanira kubita agatoki ku kandi. Bafashe timu y'abantu barenga 4 nibo barimo kurambagiza. Abo 4 barangajwe imbere na chairman wa APR bita Afande Deo. Muri abo 4 si ngombwa ko mbagaruka, nzagenda mbagarukaho, ariko noneho aba baraza basimbura abari basanzwe babikora. Buriya APR itangira gukinisha abanyamahanga ivuye muri politiki ya Kanyarwanda. Ibi ngiye kubabwira ni ukuri kwambaye ubusa, ukuri Imana yo mu ijuru zirurema, nta buryarya, nta kubeshya. Timu yari ishinzwe scouting kurokiritira APR ye kuva yahindura politiki ikazanamo abakinnyi b'abanyamahanga. Bari barimo MD wa Mukura Prote, bari barimo Jado wa Heroes, bari barimo Sam Karenzi umunyamakuru. Sininya kubivuga, uku ni kukuri n'umutima warabizi, nta nubwo ari amatiku siki, mbabwije ukuri abari barimo kugira ngo mwumve icyo nshaka kugeraho. Ni Prote wa Mukura, ni MD ubungubu, ni Jado uyu nguyu wo muri Heroes birumvikana, ni Sam Karenzi umunyamakuru wavuye kuri Fine FM, ubungubu nabonye yavuye kuri Fine FM, ni Vice President Regis. Nabo bantu barokiritiye APR cyangwa baranyimbergeje, bari bashinzwe kurokirita APR umwaka wa mbere. Nibwo APR yaguzemo babakinyi ba Ruwanga, ba Pambo, ba Binjeme bande. Aba bantu ko ari 4 nibo babaga mu cyumba gishinzwe kurokirita APR. Nabibabwiye, ni Prote Mukura, ni Jado, ni Regis Vice President, ni Sam Karenzi umunyamakuru. Nabo bantu 4. Nyuma umuntu bita Fande Richard yinjiramo aje gusimbura, bamuhaye izo nshingano asanga ikipe barayirokirise rwose. Baguzemo abakinnyi rwose murabazi, si ngombwa ko mbagaruka, sinshaka kubigaruka. Nyuma Prote wa Mukura aza gukora amakosa kuri Mbawo matari yo ngombwa ko ngarukaho uyu munsi. Byo si ngombwa ko mbigarukaho. Bahita bamukura muri ya komisiyo ku mwaka wa 2, ejo bundi ya APR kurokirita ku mwaka wa 2. Basigazamo aba bakurikira. Jado yagumyemo Kagimbura kuva muri ekipe ya Vision, ekipe ya Heroes. Regis atarajya muri Simba yararimo. Umunyamakuru bita Sam Karenzi wakundaga kuvuga ngo makuru yo mu cyumba kibanga. Imbere y'Imana mu byumve, ntabwo rwose si cyo nagambiriye kumuvuga nabi no kugira gutoya. Ibyo nababwiye ko ibyo nabirenze nabivuyemo. Ariko Sam Karenzi yarari muri abo bantu. Sam Karenzi hakiyongeramo Kadafi wiyongereyemo, ndetse na chairman wa APR. Ariko chairman wa APR akaba atarigeze arokirita, we ntabwo ajya bijya muri share. Ariko bari bashinzwe kurokirita APR ni Jado, ni Regis, ni Sam Karenzi, ni Kadafi. Aba bantu mbabwiye kongeraho na chairman, muzabibaze bazababuhamya. Bari bafite na groupe ya WhatsApp baganiriramo n'abakinnyi uko bigomba kugenda n'amanama yose. Abo bantu rero icyo nshaka kugaruka ni iki. Pro turumva umwaka wa mbere bamukuyeho muri Mukura, ahita simburwa na Kadafi. Kadafi ahita ajya mu mwanya wiwe, ariko abandi bari basanzwe barimo, yaba Karenzi, yaba Jado na Regis bari basanzwemo, banagumyemo. Ndetse Kadafi bari usimbura Jado, bari usimbura Prote. Chairman wa APR akaba araho nk'ureberera ko ari we president, ariko ntigeze abijyamo na rimwe. Undi muntu uzazamo bazaba bababeshye, ntibazaba bababwiye ukuri. Mumenye uko niko kuri byari bimeze. Uyu munsi rero nyuma y'ibyabaye, nyuma y'impinduka zabaye muri APR, nicyo nashaka kugeraho. Nta numwe muri abo ngabo uri mo kurambagiriza APR. APR irimo kurambagirizwa na chairman wa APR bita Deo n'abandi bantu 3 nzagenda ngarukaho mu nkuru ziri imbere. Bateye intambwe, umwe muri bo yateye intambwe anyarukira mu gihugu cya Sudani, ajya gushaka umuwinga. Uwo muwinga akinira muri Mauritania, niho ikipe bita Al Hilal Omdurman ya Ibenge ikinira championa na El Merreikh. Ni umuwinga mwabonye kuri thumbnail witwa Jean Claude Girumugisha. Ni umupeti w'umurundi ufite imyaka 20, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko muba winga barimo gukina muri CAF Champions League na Confederation Cup, niwe muwinga urimo guca impaka, niwe muwinga urimo kubica bigaciko. Muwinga ntabaho, yakoze ibintu mbega no muwinga ku rundi rwego. Noneho tekanze
kanze ndebe akantu gatoya. Uwo muwinga asigaje umwaka umwe muri ekipe bita Al Hilal Omdurman ya Ibenge. Ni umuwinga ikipe ya Ibenge ihemba amafaranga make, ibihumbi 2 by'idolari ntibimuhemba, ntugira ngo ni n'amafaranga menshi. Oya, niyo mafaranga bamuhemba. Uyu muwinga rero APR expectingaga ko bizoroha kumubona kubera ko iyi kipe ya Ibenge Al Hilal Omdurman ifite abandi bawinga bakomeye barimo Adama Coulibaly, umunyamari w'umuhanga cyane, igihungu cy'igihanga cyane cyambara 11, murakizi kimoso cyatsinze Yanga igitego gikomeye cyane. Bakaba bafite umunyakote d'Ivoire bita Serge Poku Ngwesa, bavanye muri ASEC Mimoza, baguze amafaranga menshi cyane, mfite imyaka 24. Uyu mupetigira umugisha akaba rimwe na rimwe yarasimburaga, ariko yamaze kuba titireri. Uyu munyakote d'Ivoire asigarya benshi. Uyu mupeti mujye kuri YouTube channel kureba highlights za Mazembe, n'ikipe ya Mazembe ikina n'ikipe ya Al Hilal bakinira muri Mauritania, yatsinzemo igitego gikomeye cyane. Uyu muwinga APR agezeyo iradepoza, iravuga ngo turifuza ko uyu muhungu mwamuduwe. Ese birashoboka? APR bayibwiye ngo mugende mu Mene Bank muzane ibihumbi 600 by'amadolari, turamumuha, turamubaha twe twigabanire. Nguko isoko rihagaze ku isoko, nguko uko abakinyi bahagaze ku isoko. APR yaratakambye iravuga ngo niki gishoboka ngo tukibahe Ibenge ko uyu muhungu adakina, uyu muhungu afite abandi bawinga batandukanye. Ibenge arababwira ngo usibye no kuvuga ngo yaza muri APR, uyu muhungu afite kujya i Burayi, ariko nimuzana inoti ya 600 mukayitereka ku meza turamubaha. Bafana ba APR, icyo narinje kubabwira, iyi deal y'uyu muhungu ikomeje kwanga uyu muwinga, ariko APR ntirarekurira cya insista, ariko ayo mafaranga APR ntago yayatanga. Oya, ntago yayatanga, yo ngayo ntibishoboka, atagira ukubeshya, ahembwa make. Uza amafaranga Ibenge yamuguze amuvanye i Burundi mw'abantu mwe, bamuhaye ibihumbi 30 by'amadolari, 30 by'amadolari agabana n'ikipe yiwe, none arimo aracibwa icyo giciro. Unyumvira uburyo isoko rihagaze hano hanze. Aha, ngayo nguko uko bihagaze. Iyo ni inkuru utasanga hano, nitwe tuyikubwiye. Muri APR bakangaranye, impapuro zirimo ziragira gutya, impapuro zirimo ziraguna, fuka beti se turabigenza gute? Numuwinga ucimaka, ntacyo kubaza. 1 on 1 muzabaze Kagege, muzabaze Claude muri Sekafa, muzabaze Clement n'uwo bita Yunus, baramubabwira uyu muhungu yitwa Girumugisha Jean Claude. Birimo kugorana, umwataka wa APR irimo gushaka. Ejo nawe tuzamugaruka mbabwira uko bihagaze. Tuve muri ekipe bita APR twerekeze muri ekipe bita Rayon Sport. Ikipe bita Rayon Sport ndabibabwiramo inkuru ebyiri, izindi tuzazigaruka ku munsi w'ejo. Rayon Sport nyuma yo gushaka abakinnyi nababwiye ku myanya kuri 6, ku 10, ku 9. Rayon Sport nyuma yo kudepoza dokima muri Mazembe batira uwo bita Jean Bareke wari uri muri Yanga, nyuma ya Jean Vital Urega Mazembe igeze kubatiza, batekereza ko bizakunda. Buriya Jean Vital Urega yahembwaga amafaranga y'nice n'ikize muri Rayon kuko Mazembe yamuhembaga ubusa, ariko Jean Bareke yahembwaga amafaranga ari hejuru ya 3 muri Yanga. Rayon Sport yasubijwe na Mazembe babwira ngo Jean Bareke twe turi tayari kumubatiza phase retour, ariko muzajya mumuhemba inoti yiwe y'ibihumbi 5. Muri tayari? Amakuru nahamirijwe n'abayobozi ba Rayon na bamwe mu bayobozi ba Rayon, ukuri kw'Imana bambwe bataye amafaranga ntitwayatanga, bambwe bataye amafaranga ntitwayabona. 5 Bareka arakubwira ati ngiye nta rukritema nyeneye. Mazembe aravuga ati ntimumuhe rukritema, arasinya amezi mwe mumuhe inoti ya 5. Muri tayari? Abariyo mwandike muri comment, ese yaboneka bayamuhe cyangwa ntibayamuhe. Yitwa Jean Bareke. Gusa icyo nababwira, nabonye abantu bandika muri comment ngo ndibeshya. Oya, Bareke ararusha Faringanye cyane cyane, nta nubwo wabigereranya. Faringanye n'umwataka mwiza, ariko Bareke aramurusha cyane. Bareke akandagiye muri Rayon ntacyo kubaza. Bareke n'indi level, mujye kuri YouTube channel mujye kureba muramubona. Bareke ikibazo cyabaye amafaranga. Ese abareyo mwandike munsi bayamuhe,
bafana ba APR muri comment icyo nkeneye ko mwandika namwe mwandike muvuga ngo ese APR yakwishora kuri ayo mafaranga yaho uwo muwinga amafaranga ngana gutyo ari mu bawinga ba mbere bari mu marushanwa nyafurika rwose mu bawinga 10 beza muri Afrika bahari uyu mupeti ntabwo yababuramo cyo cyo ngihagazeho mujye kumurira murabibona iyo nyivuyeho iyo bita Jabareke bivuze ngo Rayon Sport ishaka kubigiye guhindura amaso iyerekeza handi ndacyarimo nkurikirana menye decision y'abayobozi bari kuko abanyamenye ko abayobozi bari bashaka kugabanya ngo barebe ko Bareke byibure yakwemera makeya ariko simbona Bareke yemera kuko za Singida zirimo ziramena amafaranga makipe muri za Sudani yasaze n'ahandi hatandukanye iyo ni ya mbere nkuru yindi komeye ya Rayon yo mu nda y'isi utasanga handi ndabizi ko abantu barahita bafata amafoto menshi kuri YouTube channel babipostinge batangire bamugiye bogire gute ikipe bita Rayon Sport yarigeze mu gihugu bita Malawi gushaka nimero 6 yari yanamubonye ariko ikibazo cyabaye ikirero ikibazo cyabaye amafaranga tena biyabaye amafaranga gute Rayon Sport nubwo bashaka abakinnyi beza ntabwo amafaranga hari ari menshi cyane yo kujya ku isoko bafite abakinnyi beza rwose shaka kubyigana ariko abo bifuza ntibiri buze kuvamo rwose kambabwire 6 bavuganye nayo ibiganiro byageze na kure rwose ariko cyabaye nuko batigeze bumvikana ubwatsi bw'amafaranga nimero 6 ni bari utuntu ndi kureba twiwe ndamufite rwose nabiteguye mutagira ngo sinabiteguye n'umukinnyi ukinira ikipe bita Nyasa Big Bullet ni ikipe yabaye ya 3 muri championnat Malawi ikipe yabaye ya mbere niyo bita Silver Strikes ya 2 niyo bita Wanderers ya 3 ni Big Bullet ni ikipe ikomeye cyane iyi kipe ifite nimero 6 ukomeye wanifuzwaga ni ikipe ya Tupuisa Mazembe Englebert yari yashatse kumutwara mu kwezi kwa 9 ariko ntiyabikimutwaye uyu muhungu Rayon Sport yashakaga yitwa Lloyd Aroni Banega ndabisubiramo yitwa Lloyd Aroni Banega ni nimero 6 wa mbere wa equipe nationale y'igihugu cya Malawi yitwa Banega akaba ari titirero wa equipe ya Nyasa Big Bullet Rayon Sport bamugezeho baravugana nuwo bari batumye aragenda avugana nawe Rayon Sport barabibwira ngo uyu muntu asigaje umwaka umwe amafaranga dukeneye simeje ni inoti ya 30 muyitereke ku meza hanyuma umuhungu mwivuganire umuhungu yahembwaga 5 muri Nyasa Big Bullet Rayon Sport barabibwira ngo mwe muri ivuganira maybe ko atari kurenza cy'8 cyangwa cy'7 ariko iyi kipe bita Rayon Sport iracyarimo kubitekerezo ngo biracyari muri document ayo nama banga tumenye mutubabarire ko tuyavuze ariko ntacyo bitwaye ni inkuru niyo mpamvu nabwo ngo nzajya mbabwira inkuru takumva handi uri bwumve bwa mbere hano bikunde cyangwa ntibikunde dore nguyu kugira ngo mutagira ngo ndimo ndababeshya hano haranditse ngo Tupuisa Mazembe yifuzaga gusinyisha uyu myugariro kuva muri equipe ya Nyasa Big Bullet Roy Aroni Banega ngiyi ni mu kwezi kwa 9 tariki 6 ngibe ejo bundi nguyu rutayizamu mutagira ngo ndimo ndababeshya uyu ni rutayizamu Rayon Sport yimirashaka nako ni nimero 6 n'umukaseri n'umukaseri ntabwo ari rutayizamu nguyu umukaseri ikipe ya Rayon Sport yari irimo kwifuza ku isoko cyangwa se barimo gushaka ariko babaciye 30 bakunzi bareyo bafana bareyo comment nkeneye ni zivuga ngo ese koko uyu muhungu bayamuhe cyangwa ntibayamuhe reka nze mubereke gatoya hano ku mafoto murahitamo mubona ejo bundi match muri qualification zo gushaka igikombe cyo kwerekeza mu gikombe cya Afrika Burkina Faso yakinye na Malawi itsinda Burkina Faso 3-0 mu rugo ejo bundi mu kwezi kwa 10 niba atari mu kwa 9 yatsinzemo igitego anatanga assist nimero 6 impeccable w'umurasta njye nababwira ndabaga nti naramuka kandagiye mu Rwanda mukaseri ishaka we na Dauda bazaba ari bo kaseri ba mbere
kandi rero ko iyi foto ye nyigira nini nyibereke ubundi nterekeho akadomo nguyu rutahiza nguyu Mukaseri Rayon Sport yashakaga nguyu Mukaseri Rayon Sport yashakaga ni uwo nguwo uwo ni Mukaseri Rayon Sport yashakaga bamaze kuvugana ariko ntabwo bari barangizanye n'ikipe bita Nyasa Big Bullet. Ndabashimiye nongeye kubashimira cyane mbabwira ngo iki nicyo kiganiro cya nyuma cy'umwaka wa 2024 2025 ni ku munsi w'ejo. Ntimuzagira irungu nubwo ari konje, ejo muzabona ibiganiro twa uploadinze byandi ma transfer atandukanye. Mugire umugoroba mwiza, mugire venziza bajya gusenga, mugire ibihe byinza nanjye ngiye gusenga, tuzasubira ku munsi w'ejo. Ndabakunda. Bye bye 2024 twinjiye muri 2025. Twagiye.